Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kabanta ka nursing but paramedical course, kabala itu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kinoilam ke Meghalaya School Welfare Development Association hak sautre jemmang arja apunrio kilalek bani kendo yo ba Preston tensong usembut menteri rang ba kajalla hadian bulok khadiki bani kran halor ki jing jongki school secondary but higher secondary kumbola ai ke jing kular dangshen habakran sikilat pathai khubor nakalyang ba HM mar banyang president ulo ong ba jing kran kalong ka basani ba hakaba kilapen sngo halor ki babun ki jing jongki Nolor kata ulo angru makin sia syong jengalang biang haka pratrek u jemmang arja apunrio banyak kran khambha susu halor ke jingdon kam jongki kadai ka memorandum ka bangila resume ngila manong ngila pha biak demen syar la ju pha na ko kapor sport kapor te halor kan ka haka ka memorandum kamat ka baning kong ka ba yedai na ka penta ke secondary but higher secondary kadai ka way na kimat ka ba ngio i ba I sa Preston ro ila panpau ha ka to ka jingkran jok iya po madan student nang thia ba kadai ka step ka ba ar ka ba ngi hap ban pendap ban le da ka penta joki te pingso tanak sibuan ba mata ka sngi ngila yo ban yakran ni a bhai gini gi jingdon kam yang ni secondary higher secondary kumjuru ya tigi we pat ki issue ki badan rotally ki issue ha ka memorandum tenga spa ban ni thu kumne ba ha ka ji sisya ang usna baladap Keladan kecil kenduk batu education minister dan rakam isang ma haka memorandum ka bagila ha ka sautrek jo pra April jo sedam aja san haka ba nilayo ro ban yakran na kala jo minister uang bagane ka kam ka mamu sukhya tani kata ka matter of his concern te hari kata ngila ya tho no sa chief minister advice ki ban tho chief minister te ngila ya tho chief minister but haka khat nyo trek jo April Tingyo I bau chief minister haka ar pesau terek ru yang kata kasih ciu lah pak. Syaka education department ban examen ban pak yang report syah. Kata kata bang Yoi. Te hade kata kopor gila yang kendu ban buat dia ni commissioner secretary kajinya keran atau kopor commissioner secretary gua ba. Mentang idang don kata kaji krea. Na kabenta kata propose MEG wah macam sedap. Laya ya syaka discussion laya pak yang itu IT tatar saka language policy tatar hari itu kawan dah saka pen kela menteri how bulan Oktober gila ikendu ya malah kemarin rumpoi gila ai ke proceeding tongka general meeting ban hang tur gila ikran ba dito ka nak lanjut ki pen pawai ke jike namar ba hakat te ka snam kila ki hapat pendep syoi ki kam ki ba hamak kila ai commitment kam tami tu ki LP and UP ma SSA bagi ad hoc. Kena kalau itu ni Asia ini, dia tahu sedang buat hak ada kejiwan saya siap buat. Hak bagi hak memorandum, gila apa kerja ya memorandum ke badan rekat bagi detail, ki fact and figures. Jom kini ki school baru ki badan hak jelah. Dia mentan kelawan kejingkeli, lapi pimikmat, tang nak kebentar ke Meghalaya School Welfare Development Association, tang nak ki school jom kita khat ne represent ya baru. Ngingi ong bagi represent nak kebentar ki school baru. Laki long kiba peniak daki mission kidan buon kibaran daki mission Catholic Presbyterian nata Uram Krishna mission nata private organization baper ni mikmat kita ki school baru but ya kini ki list kiba ni pharu ngida shem ya ka information ka babyang na ka directorate but lengba ki SEO jong kini ki district baru kibaran ka jalla kamu tam tak khatwai ki SEO ba Namar ba ka Eastern West ka dang happy yang pagano ston kasi dia si ngida takat wait li te kai ka bami mentana de je kada na ba phang ka bang asyka panitu lekot phi ka lomba isa Preston ni ila ong ba ila de grand museum he ka ba bat bang idei ban le ai de ka ni te hindai ngidam la ba surai ku ni ngidot kam ya kata ka jing ya shop jongi ba commissioner secretary Bunsian, benda syong bunsian. Ila orang yang ni bagi ni syong bunsian bania penbet, bania ai, ya kata kata ai cingbat ke biang syak sarkar, mantap kabinet keduk approve. Kembali ya kini ki LPUP mu kini ki SSA beradab, katu kecingnya kendu nak koi kapor, kena makin pak, ya kata ka report ke biang. Tina kalian juga komisioner sekretari dalam bentan, hak kecingnya keren. Di Sir Vijay Kumar Menteri, lo ang yang iba sakot no aduk ni katayo wanwan.
sakot ba yagi kan ka meeting ka panikong sa pengkrea kita kita kabaro na kalian juga asan gini ya trailang bat ka department ban pen biang gini baro kadang ba ngila ban address ke gini issue jo gini school kawai ka ba ngila ekram tak kalong le se ka sarkar kapla ban de season ne mo ndai ngila ban le ta ka face wise kala ban lo season asin license social tang ba ngin pek kadang ba baro gini school khamtam nama ka jingdan jo kin number jo secondary ba high secondary kidan tak ko maka saus pa Larang Yesim yang ujar pada yang LPUP kita duk kendai ajar, motor fee. Dia nak kadau kalau mi kan drop out, kababon hak level jauh ke secondary bah high secondary. Kani kecing mi jauh ke drop out, kadai ru namar bah kikme kikpa kimla. Dia banyak kerjaan sekolah lagi nama kani kekerdan kalau ham he. Kajing siu ke bah sekolah ru kalau he. Balik hapan siu ke bah sekolah nama sekolah ke namla. Dia banyak penyak jada ke sarkar kam. Ai kajing yarap lagi. Ham tam lagi cakalo gendang. Dia nak kadau kami ke drop out. Dia kadang ban penting kena bahkan drop out dia hak dia jela ke jogi kan kiu mo ngimne ban klat baki di atli ki level hak secondary ba high secondary kiri ki badan kam bahar but ya ka school ngila ban ong mo ya ka performance ka school laju bai tu lagi ni na result jogi kom juru u khna school na ka khna school ha ki sauthu ya la ka jong ka bor ka jingla jong ki la ne ka jing ya sakmat dei leng ba kini ki kerda di kom ta nginum la ban yo ya kata ka pan pelong ke jela jugi ka ba keu hak ayo ka kot lada ni kentai ladi lada ngimle ai saya kini ki level ba namar lada ki khna sikut ta kelas e to kan position te hoi ka compulsory of education ka dei ta kelas e ngila lak ta ka jing ong ba ki de ki illiterate ngila hak ba keu ka percentage ka literacy hendai kan numbiang pat ba khna jugi ki chong ta kelas e ki dan kam an question di kembangan OIP kenya ka ratio jogi di secondary ki badat compare ba number jo ki lower primary and upper primary kami hap shu ang nong luru di ni sutu ba number jo ki LP and UP kala access den ka number jo ki secondary ba higher secondary ka dang na ro ta di nama ta ka de ka de ko ka mat ka bang kita ya grand ham ta standard sibut ya ba prestot de la ngin le ngin pendap ya kata ko mulai ong ha ka face wise but ngine syong sausian sansian mo komisio la menjore kata bangin ya trailang ngin pekre bah ya ki di tiel baro Habatin pej bahagi kishab kashab plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlo ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya